ужо тут? Вітаем вас на гістарычнай віктарыне «Талер і плуг». Будзе няпроста, будзе захапляльна, будзе збівальна з ног, будзе інтрыгоўна. А ў канцы мы даведаемся, хто з нашых знаўцаў гісторыі сапраўдны талер, а хто плуг. А вы праходзьце, праходзьце, вас там ужо чакаюць. Вітаем, шаноўныя аматары вусатай гісторый. Што, не чакалі такога павароту? Ну, святы ж блізка. Вось мы і вырашылі навагодні выпуск вусоў з карыны зрабіць незвычайнымі, крыху святочнымі. Таму сёння замест апавяданняў пра герояў мінулага мы запрасілі ў студыю 4 герояў сучаснасці, якія будуць змагацца за тытул самага выбітнага знаўца беларускай гісторыі. Запрашаем на віктарыну «Талер і плуг». Месца, дзе ўсё таемнае стане яўным. Ну, альбо не ўсё. Не ўсё ж у гісторыі павінна стаць яўным. Запрашаем. Мы выбрали специально для вас вядомых, цікавых і вясёлых гасцей. Вітайце, 4 героя нашай віктарыны. Мікіта Мелказёраў, яснавяльможны пан са спартовым мінулым, галоўны дэгустатар маліны ў тутэйшым ютубе. Чалавек, які спытаў ва ўсіх беларускіх селебрыці, як яны сябе пачуваюць, і змог ва ўсім гэтым разабрацца. Нардычны, татуяваны, дрэнных звычак не мае. Гадуе сабаку ці брабансон. Вітаем Мікіту Мелказёраў. Вітаю, Мікіта. Вітаю цябе. Дзякуй, што пагадзіўся прыйсці. Дзякуй, што запрасілі, гляджу кожны ваш выпуск. Правда? Это правда. Вельмі прыемна. Але слухай, як ты глядзіш нашы выпускі, то які з коцікаў табе больш за ўсё падабаецца? Слухай, ну гэта не самае прыемнае пытанне, таму што мне падаецца, што яны ідэальна дапаўняюць адзін аднаго, і я люблю іх суперцімам. І вось мне цікава, да гэтага часу не вырашыў, хто цікавей жартуе, яны ці віце. Слухай, ну калі тебе падабаюцца нашыя коцікі, чаму ты купіў сабе сабаку? Слухай, ну бываюць у жыцці такія моманты, перыяды, якія называюцца там стасункі ці сям'я. А ў нашай сям'і прынцып вельмі просты. Happy wife, happy life. Таму так. Жанчыны кіруюць светам. Добра, пераходзім да жанчын. Ліза Ветрава. Дабрадзейная пані, якая ведае, што такое годна. Галоўная запальнічка беларускага тік-току. Ведае розніцу паміж словамі «хацець» і «жадаць». Адна з нешматлікіх людзей, якія не блытаюць табе і сябе. Навучае свайму майстэрству іншых. Гадуе кота Бубу. Ліза, з якім ты чароўным Вітаю. мухаморам. Это репрезентация моего еще одного чальца моей команды. Потом вы зразумееце, чаму. Лизавета, ты нядаўна у сябе ў інстаграме сказала, што твой першы гістарычны краш гэта Владзімір Караткевіч. Можа быць, ты падзелішся, хто твой другі, ну альбо трэці гістарычны краш. А давай я табе дам загадку, а ты адразу адгадаеш, хто ён. А калі не адгадаю? Адгадаеш. Ён названы, хтосьці скажа, што ў гонар торта. Наполеон? Нічога Здагадайся, сабе. які Наполеон. У цябе густы. Орда. А я-то думаў, гэты. Не? Вітаем Лізу, дзякуй. Марына Ментусова, высакародная пані незвычайных ранішніх эфіраў. Лідарка экстрэміскага фармавання «Людзі ў белым», феміністка, змагарка за гендерную роўнасць. Любіць пагаварыць пра тых, хто застаўся, з тымі, хто з'ехаў. У вольны час піша энцыклапедыі і гатуе кексы. Привіт! Дзякуй, Марына, вялікі, што пагадзілася далучыцца. Дзякуй за запрашэнне. Прыйшла за сваё ранішняга шоу на нашае шоу. Скажы, калі ласка, твой кампаньён Канстантин Каверин Гэта Мелказёраў Мікіта. па тваім ранішнім Ага. шоу. Як ты думаеш, ён асоба гістарычнага маштабу? Разам са мной, так? Цудоўна, дзякуй вялікі, Марына. Александр Івулін, топавы пан з Оршы. Галоўны канкурэнт Мікіта Мелказёрава ў футболе і журналістыцы. Але замест маліны аддае перавагу часныку. Заўсёды усміхаецца і бясплатна раздае людзям пазітыў, нават калі яны гэтага не просяць. Дрэнных звычак не мае. Прывітанне. Так.
Ты амаль мяне Ну, не пробачце, разламаў. Крыласка. Ну, Олег. Тепер бачиш, як згуляла? Ми просто... А, гэта по колеру. Так, я так, думав так. по уровню... Это костюм Саши. По и он уровню у мухомора энергии, Я по делает. ўзроўню веду, по ўзроўню веду. Александр, скажи, Крыласка, вот признайся, ты у школе спал на уроках истории? Не спал. Ты нормально учил историю? Ну, Что у тебя там было? 9. 9? Ого. Сегодня проверим. А чему про меня самая нерациональная подводка? Раунд перший. Так куди ви ще правила не розказав? Так вот. Але ж як дзіцякі нейкія малі. Так, так мы и есть. Сябры, наш першы раунд называецца «Бліц». Паспрабуем вас крыху разыграць. Правілы вельмі простыя. Я задам 12 пытанняў. Першая каманда, якая націскае на кнопачку, адказвае. Правільны адказ 1 бал, неправільны адказ мінус бал. Другая каманда можа адказаць, калі першая не адказала, але з тымі ж умовамі. Калі правільны адказ 1 бал, неправільны мінус бал. Давай так, я натискаю, ты отказываешь. Пытанне нумар 1. У якім месяцы адбывалася Грунвальдская бітва? У ліпені. Александр, 1 бал. Малайцы. 9 баллов. Средняя школа номер 6 города Орша. 1410 год. Все, что я веду. Оршы, привет. Пытанне нумар 2. На якой рацэ стаіць горад Магілёў? Ты ведаешь? Днепре. Александр. Правильно. Добрый день, Пытанне нумар 2. 2-0. Давай. Гляди, гэта Наступнае пытанне, больш Серый складанае. Это топ, разумеешь, это топ. Якое імя было у деда Талаша? Талаш. Ну, это быў дзядуля стары, яго прозвішча было Талаш. Я веду одного талыша, его зовут Идрак. Талаш, партызан, і яго неяк звалі. С партизанами. Регорн. Его звали Дед, як вариант. Ну так, у Микита с партизанами там не вельми меньше. Абсолютно, Окей. особливо з героями, так, да. Так, А які А у меня с стандартні мужчинами дядовські Ну, імени? ён калісьці Мікіта. був молодий. Дед просто, эй. Микита Талаш. Ну що, значить, це нема варіантів. Добре. Не-не-не, мы осторожны. Може, Тады Нет, давай не я будем скажу вам просто- правильный адказ, Так, 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 быць. так. Вася яго звалі. Васіль Талаш. Пра яго Якуб Колас напісаў цэлы твор. Ідзем далей. У якім стагоддзі жыла Єфросіня Полацкая? А от я, до речі, натиснула і не дуже добре пам'ятаю, але мені подається в 11-му. Та-дам! Мінус Ні? бал. 10-е? У вас є шанец Мы прапанаваць. мусим отповедать? Не хочете, не Не отказывайте. хочем. 10. Мы их завалим так, и всё, успокойся. Окей. У меня там такая правда. Минус. Сами себе Я завалим. сами себе завалим. Правильный отказ 12 стагоддзя. Ну, это все. А, Я почекай, а 1100 нейки, Это это ж 12-е. стагоддзя. А, так. ничего, ничего. А 2005 это 10. Наступне Они питання. просто стоять. Мы Шановні просто гості, гуляем. гэта пэўная стратегія, нічога не У скажеш. нас был план. Ідзем С самого далей. початку у нас Менса был план. Питання номер Менса уже 5. спите, на ранішній ефір привела, разумеется. Вы там выясните просто, там брой некий. Да. Зараз питання з мрояў. Уявіце сабе сон, поле, туман і пытанне. Які род войскаў у Рэчы Паспалітай меў крылы? Крилатий гусар. Правильно, крылатая Можете гусары. сказать Ой, слово? это топ. Это топ. Так я насамрэч Забылся, это... забылся. Наступнае пытанне, самае складанае. У якім стагоддзі нарадзіўся Віктор Шукіловіч? У 20-м. Малайчинка! Вось! Першая гульня выйграная. Зараз я не ведаю, хто такий Гэтай Віктор каманди. Шукілович просто, і все. Ментусов, а кто такие Виктор Шокилович? Я у вашей команде зараз. Так. Так а кто? Вітя, гэта лепшае, што ёсць у гэтым Перадаю праекце. вам разумееш? прывітанне. Віктор Шукілович. Ідзем далей. Сёмае пытанне. У якім годзе была падпісана Люблінская унія? 1569. Вот! Это было Лізіна пытанне. Это одна дата, якую яна ведала з гісторыі. Ліза, ну прабач, рэакцыя ў Мікіты аказалася. Наступнае пытанне, якое запатрабуе ад вас максімум увагі і Я адказнасці. боюсь. Які гурт спяваў песню «А я лягу-прылягу»? Для гостинца старога на Не-не-не, духмяном ты давай, покосе. отказывай. Короче, это был Яков Науменко, он спевал, потому что моя бабушка казала, карацей, что он спевал гэтую песню, потому что это песня лодыря, потому что песняры гэта не могли спевать.
Ну, гэта Яков Навуменко, да. Александр, ты вельмі прыгожа сыходзіш. Ну так, ну Яков конкретно Навуменко. Гурт Где які. Яков Навуменко? Яков Навуменко — это чалавек. Человек. Ёсць версія? Да. Якія ёсць. Да. Карацей, мы зараз... Трэба што-то сказаць. Ёсць сябры, ёсць верасы. Давайте, думайце. Мы ведаем свою тактику. Карацей, я за Першая думка заўсёды правільная. версы. І гэта неправільны адказ. Або не. Правильный отказ. Мы не будем. Ты хочешь ризикувати? Ну ризикуй, давай. Ну тисни, Марина, на тисни. тебе отказ. Сябры? Сябры. Правильно. Это ведаешь, что это за песня? У меня дед, який зараз буде цяжко, який брат моей бабулі, вось ён у савецкай арміі служыў. Ён калі напіваўся там, ён прыязджаў на КПП і прымушаў там расійскамоўных чувакоў спяваць ему вось гэтую песню. А ён просто ляжаў і слухаў, як ему спяваюць, што я лягу, прилягу, ля гасцінца старога. Ну, потому что песня такая, Песня релаксацыйная. Цудоўная, я думаю. Spotify ягонага Spotify часу. я Я много все еще не часу. могу пробачить Микиту Люблинскую унию, потому что я лечу это несправедливо, у его руки больше долгие. Блин, Никита, что за Третий это мог робить? ведал, что мы Ну что, у нас же обои ведаем. гістарычная перадача. Так, Ну, у нас вось буде Микита Довгоруки. Довгорукі, да. Погнали. Ідзем далей. Наступны адказ на пытанне запатрабуе ад вас 3 словаў. Калі ласка, назовіце 3 мянушкі радзівілаў. Каратей. Давай. Рыбонька, черный руды. Малайчынка, ты реабілітавалася Ну, я і на, за ну, я Люблінскую унію. І яшчэ... Я с не свижу просто. А мне свіжу, як у Парижу. А у меня... Нет, это у Парижа, як у не свіжі, вони Окей, за нами окей. подглядали. А у Мінску все па-свінску. А горше яшчэ горше. Так, працягваем, давай. Мы набліжаемся да фіналу гэтай часткі. Калі ласка, наступнае пытанне. У якім горадзе Францыск Скарына атрымаў сваю доктарскую ступень? Прошу пана. О, это Докторскую. Ну, як бы, это была асноўная ягоная... Ментузова выпуск. Болония? Не Болонія. Не Болонія, нейкі другі італьянскі горад. У вас есть шанец узгадаць горад. Я не памятаю. Нет, давай не будем Нет, отказывать. давай не будем, у нас У их плюс минус балл. балл, Гэта да. іншы цудоўны італьянскі горад пад назвай Падуя. Падає, да. Там еще Падуя. Падуанский, да, І ми завалилися на гэтым завалились. пытанні, Да, да. так, так. Перадапошняе пытанне, збярыцеся. Ці можете вы назваць сапраўднае імя цёткі? Элейзя? Правильно, Алаиза Пашкевич. Элаиза Я просто не по-розному поспеваю пишуть. натискать, Молодцы. разумеется. Есть еще один балл. Мне просто Витя, моргай. что у нас там по этому? А Натискай. нормально вы идете. Давай. 3 монеты, я вам яшчэ одну за Віктора Просто Ридл, Шкіловича мне дакінув. что-то... Сряк. І апошняе пытанне. Скажите, калі ласка, ці былі ў Францыска Скарыны вусы? Па розным сведкам па-рознаму, і гэта дагэтуль спрэчка. Калі мы размаўляем з беларускага пункту гледжання, то вусы былі. Калі мы разглядаем меркаванне іншых навукоўцаў, то вусоў не было, а на галоўнай карціне гэта цень ад носа. Дзякуй, Ліза. Адказ прымаецца. Ну, кароткі адказ быў невядома, ну ты, в прынцыпе, так і сказала. Гэта просто... Чат GPT, да? Гэта просто мне здавалася, вось ён і піша вось гэтую гісторыю. Блин, ты Цудоўна. найлепшы. Дзякуй вялікі. На І плюс бал. зараз Віктор Шукілович, тая самая маштабная асоба, прыйдзе і раскажа нам, хто перамог у гэтым конкурсе і адсыпле. З Новым годам, дорогие сябры! І адсыпле пераможцам. Так, я дакладна ўсё палічыў. Вы шмат вельмі называлі, але і шмат памыляліся. Мы Але шмат памыляліся, Один мы раз. два разы Ну, два памыліліся. мат. ўсё ж такі вы зарабілі 3 монеты, калі ласка. І гэта вельмі дзіўна, але у нас нічыя. Вы зарабілі таксама 3 монеты. У нас плюс бал. Я попрошу... Я лічыў, Ну, у нас і- насамрэч Да. плюс бал. Як я абяцаў, я магу дакінуць яшчэ за Віктора Шукіловіча за то, што вы правильно адказалі. Даруйце мне, калі ласка, з Новым годам! А я вот и не дарую. У вас тут хабарніцтва. Хабар не святоўбіці. У нас ідзе падлік справядлівы. Раунд другі. Правілы раунда нумар 2. Зараз на гэтым экране вы ўбачыце перад сабой карціну. Ну, 6 карцін па чарзе. Вам трэба назваць месца, якое намалявана на гэтай карціне. Ну, часцей за ўсё, гэта нейкі горад.
Так. Воршус вы будешь угадывать. 6 разов. 6 разов ворша дайте, да? Гэта ўсё будуць выявы вядомых мастакоў. Таму калі вы можете назваць яшчэ імя мастака, гэта плюс бал. Калі не, гэта просто 1 бал. Але тое ж самае, калі вы Так неправільна само з мінусамі, называеце мінус бал. Ці гатовыя вы? Цісні, першая будзе ворша, я кажу. Мы пачынаем. Карціна нумар 1. Усы с корыми. Молодчинка! Калі ласка, населены пункт. Витебск, Шагал. Віцеб Шагал. 2 пункта у гэтай каманды. Блин, мы зря ее разловали. Пытанне нумар 2. Другая карціна. Калі ласка. Оно прям так з'являється, бачиш, як. Это Минск? Это Минск? Не факт, может быть и Городня на самом деле. Ну, думайте, и ваш отказ. Что это за место? Ты як думаешь, что Никита. Городня хочеш? Ну, мені подається, що... Нехай буде Городня. Ваш отказ? Городня. Городний, это правильный отказ. Молодцы. Может быть, вы можете назвать мастака? Не можем. Не можете. Может быть, вы можете назвать А мастака. минус балл, коли что будете, это не залечим? Буде. Тогда не промолчу. Мастак Наполеон Орда. Да, я так и думала. Ну, я Аж же твой. Да, так я так и думала. Я побоялась сказать, вы меня наполохали гэтыми минус 1 балл. Я так просто не У нас люблю вельмі гулять. Психологічний Мне, да, вы тисните на меня психологично. Вельмі екологічна передача, Да, абсолютно. Минус балл. 8. Сексизм, потому что его руки довжейшие. Калі ласка, наступная картина. Это дрочишь, Это что будет я- непросто, скажу одразу. А можно просто мастака назвать? Ну потом, когда они сейчас... Ну, слухайте, гэта цэнтр. Гэта цэнтр цэнтраў. Вы дакладна ведаеце давай, а будынак якая розніца? злева. Нам Калі все равно, ласка, нас все равно зараз. Малайцы, так і трэба гуляць. Калі Калі ласка. тому мы не будем на это. Мне подается, что это тады Полоцк, или это центр центров, нет? Не. Нет, это не Полоцк, это мы разважаем. Мы разважаем, почекай. Это Минск. Гэта Менск. Ну так я же Минск. сказала, Ну, Минск. Так нам не Нет. сказали, это ваши Мы кочанковый отказ разважаем, цене. да. Началося. Минус подбирайте, Так, добирайте. мастака вы не можете назваць хутчэй за ўсё. Пешка. Быў такі мастак у першай палове 19 стагоддзя. давай, Засяродзіліся. давай. Нормально. Наступнае пытанне. Фигня, зато мы гуляем, а не стоим просто. Это Новогрудок. Правильно, Новоградок мастак. Молодчинка. Слухай, а мостаки повторяются? Все може бути. Да, ці ні? Все може бути. Ну, по стилістиці чимось нагадує Наполеона Орду, але я не упевнена, тому хай у коли нас не лепш упевнена, буде то- бал. то окей. Мастака не назову. Не називай. Цудовна. Никиту Монича в А, студии. Дякую. Вялікі. І ти правильно, що ти не назвала мастака, бо гэта Дроздович. Язеп Дроздович. Язеп. Так само цудоўны графік. А вот нестандартный стиль Дроздовича подобрали. А это Один- Не, это стандартный его набор графічных выяваў Беларусі. Ідзем далей. Калі ласка, наступная. Это Минск. Ну, конечно. А это Мінчук сходу Прям попав. за- Яна висить у Національному музеї. Ну, Там ти яшчэ молодчина. бачна, як Неміка робіцца ў гэты час. Там яшчэ, мабыць, кавалчык Это 60-е годы, все Да. правильно. Мастака? Мужик нейкі, я Мужик не памятаю. Не. Ну, Моніч про яго распавядаў, і звонок выпуск Монічу. і ў яго быў выпуск пра гэта. Гэта майданцах. Вельмі Вот, вядомы так, вот, мастак. вот. Але Два-два. цудоўна гэтай Нормалёва, камандзе нормалёва. адыходзіць бал. Нормально. Калі ласка, наступная. Пошли? Перадапошня. О, долгая некая. Ой, это Ворша Я будет. лічу, що без гомелі. Ты сам натиснул, это не я. Это ты хуткі. А мы можем забрать свою кнопку назад? Ну, прабачце, ўжо, напэўна, не. Скажи Пинск. Давай Пинск, Хай Пинск. будет. Пінск. Пінск. Такі горад. Так. Это неправильно. Не свіж, Не конечно. свіж. Да, прабачце. Ты не свищ. Вы спяшаліся. Да, да. Вы яшчэ можете паспрабаваць мастака назваць. Тэарэтычна. Теоретично мы не... Это вельмі кажи, старадаўняя Наполеон, гравюра. У Наполеон. тыя часы у нас быў адзін такі мастак, Тамаш Маковскі, які першую мапу бы Беларусі не намаляваў. Ладно, у Сказали, нас будет минус, весело, они а у меня впереди, сейчас мы тахикардия. отыграем. Такі харды. Мікіта, Всё нормально. Моніч, зворота тебе, вибач нас, калі ласка. Все, нормально, Ні давай. одного мастака. І апошняе. Тут вам трэба ўсе ваши высілкі інтэлектуальныя, калі ласка. Язеп Дроздович. Малайчына, а месца, дзе это адбываецца? А ты что? А вот это я не подумала, конечно. Это, ну як вы не пазнаеце, это ж Сатурн.
Это весна на Сатурне. Витя, ты где? Насыпай монет. Думаю, что робить? Ну, видите, компьютер сломался в этом. Мы ж хотели просто святочную Так. лайтовую передачу, а Вітаночки, мы ще раз, як ваш настрой? Ну, я Як уже ви? погоршився, щиро хочу тебе сказати. Давай, Витя, что там у Змагалися, нас? змагалися, але нечто заробили. Тут гульня не така, просто так нічого не дають. З А як у пустим нас гуля носом. називається? Талер і плуг. Сам придумал? Вам 2 бали, Так, 2 монети. так. Ну ладно, а обіцяв, каб вирівняти уже з той командою. Дакину я ще одну. Ви були вельми активні. І, Ну, просеки напився, зраниться, і все. Дожали, да. Нам що? Дожинки. Дожили. а вам, дорогі, так само 2 Так. Так. талери. А на психотерапию? Это нам. Витя, спинися, растягнешь весь бюджет. У нас Сколько якби у ж вас? не такі великі. У нас так само же. Змагайтеся. Слухайте, что-то вы ровненько идете. Раунд 3. Шановні гості, правила наступні. Зараз Віктор Шукілович без слова, тільки гуками покаже вам некую важную гістаричную падзею з гісторыі Беларусі. Хто першы натисне на кнопочку, той можа адказваць. Відавочна, перад націсканнем кнопачкі можна задаваць пытанні, і Віктор без слоў можа вам казаць так ці не. Ну, звычайны кракадзіл. Можем пачынаць? Так. Супер. Моя папа. Гістарычная персона Віктор Шукілович, які нарадзіўся ў 20 стагоддзі. Может, хоть одно вы запомнили из этой передачи. Да, адменім пасля 5-го раунда. Ага. Кто-то куда-то едет. Ну, давай. Битва под Воршей. Які ваш адказ? Битва под Воршей. Гэта неправільны адказ. Ну, показывай далей. Але штосьці падобнае, што-то звязанае з бітвай. Ну, Вершнікі Может быть, кудысьці едуць. Угу. Приехали. крестоносцы, тевтонцы. Все правильно. А гэта было у 1410 годзе? Нет, это не битва под Воршей. Это Ну, давай, отказывай, Это отказывай. Грюнвельская битва. А мы можем наступный? Правильно, гэта Грунвальдская битва. Другое заданне. Опа. Ёсць штосьці... А, падзел. Цяпер чый? Ну, У пячу штосьці ставіцца. Бліны. ну. 3 падзелы. 3 падзелы Рэчы Паспалітай. Правильный отказ. Молодцы. Ты хотела про поделать. Ты бы буквами показал. А ты к чему вы не назвали? Ну, Кому это так было просто было? Так, тушка Феникс. Не спеши. Кто-то что-то читает. Шапка на голову. Верагодна, это Лев Сапега. Почекай. Все, отказывайте. Не, ну хай. Не-не-не. Вы картину доглядели, так. Ну, только 10 секунд. 3. 3. Да, я... Все, Да, вы маете рацию, называйте. Решайте. Кто тут ВКЛ? Решайте. Вот Вот всё. редакция. Ну, все. Какой год? Не, ну Правильно, статут ВКЛ. Молодцы. Третьей редакции. Третья редакция, Правильно. Ну, молодцы. Ну, это топ. Тому Саша, что... перестань засовывать этот product placement. У кожную свою реплику. Ну, просто вярную выкупили, знайшли третий статут. Дякую ВКЛ. великий. Виктор, поаплодуйте Виктор, Виктору. браво. Шиковно. Вы Вы нават завершаете раунд. зразумели. Виктор, калі ласка, Заслужили. Так, чекайте. 2 монеты. Две. Для команды. І нам И, одну дайте, на будь ласка. жаль, только одна монета Нічого, нічого. для другой Золотое, команды. якая? Чистое золото. Ну, уже не будем пробовать. Шановні сябры, мы наближаемся до фіналу. Нам засталося толькі 2 туры. І зараз вас чакае тур, Песня? які называецца «Вершнік без головы». Калі ласка. Что? Заходь. Раунд 4. Супостату. Супостату.
Все, спыніце, Віктор, спыніце. Пачакай, это ж для гостей, это ж не для нас, Віктор. Это на Новый год. Шановные гостики, наступный наш раунд называется «Вершник без головы». Ваша задача откомандировать сюда одного з удзельнікаў команды, які павінен трапным ударом знесці галаву свайму суперніку. Але не просто так. Той, хто перамагае, атрымлівае права першым здагадацца галоўнага героя гэтага раунда. На экране вы будете бачыць пазлы, з якіх складваецца голова галоўнага героя. За выйграны раунд атрымліваеце 2 пазлы. Хто будзе? Нет, Давай, дзяўчыны, давай, дзяўчыны. Може, ми з казором Слухайте. голову бошки один одному зробимо. Я щиро побаиваюсь вот гучных вот этих хлопков. Давайте з джентльменаў пачнем тады. Так мы не, мы и скончим как бы джентльменами у вынику. Иди сюда, Саш. А чому? Поспробуйте, гэта весело. Давай, давай. Ой-ой-очки. Ты бліжэй крыху стань. Так, берешь. Господи. Можешь прямо вот сюда, вот тут взяться. Это ты обороняешься, Тут это ты взяться. бьешь. Тут взяться. Ай, так я боюсь. Давай, Маруся, в голову Господи. сразу и все. Так, тримай ось гэтую гісторыю, каб крыху. Не, Пачакай. это просто вот Каб- так, да. Вось тут возьмися. Я боюсь, что колено лопнет, оно ж лопнет побач с моей Я головой. думаю, Вот что так он не просто лопнет. С уликом того, как мы сегодня сдымаемся, что-нибудь пойдет не так. Тому как бы нет. Давайте. Будем добивать, будем прыгать по ему еще. Так, Поехали. мой в присядке. Ну что, мы можем? Раз, два, Лиза, три. ты найлепшая. Поехали. Ой, божечки. По шарику бей. Бей по А шарику. такая... Я ж тебе кажу, что он просто книзе. Давай, А давай. я боюсь. Давай. Лиза, не ховайся. Иди в атаку. Так я не лопаю. Он не лопается. Она его уже она его добила хедшотом. Чему шарики не лопаются? Что это такое? Минулое... Я думаю, що Ментусові за ентузіазм треба дати перемогу. Я помотал сразу. Ну, А я не лопается, Рили. Що відбувається у Вові? Ліза, отдай їй гэты бал. Яно того не варто. Чекай, Вы по шарику я бейте. спробую стратегию некую нащупать. Все, молодці. Конечно, все. дякую Богу. Ти найлепша. Я Молодчина. просто думав, окулісти. Дякую, великий. Затаили дыхание. Таким чином, калі ласка, на экран. Марына, у вас есть шанец паспрабаваць здагадацца па 2 дэталях. Хто б гэта мог быць, можете бліжэй падысці, паглядзець. Яшчэ давайте. Я больше гулять в эту гулю не буду. Не треба. Ну супер тяжко. Таким чином, раунд номер 2. Джентльмены, калі ласка. Погнали, Никита, на. Це була хуткая битва. Ну, І не было кваліфіковано як замах, розумієш, как бы. Я вельми за Ментусом хвалююся. Мужчины не растягивают задовольнение. Давайте, Калі показывайте. ласка, Ты два молодчина. других там, пазла. все. Это Владимир Семенович Короткевич. Владимир Семенович Короткевич. Это он. Я Лиза. скажу щиро, я познала повуху, бо я ведаю эту фотку. Рили, ну вот это ж мой Не, у первый... меня казала, только что это твой. Да. волка и усмешка. Я- супер. Твой Нет. перший краш. Я казала, да, вот памятаешь, что я казала, ці могу я одразу назвать, потому что я была упевнена, что Владимир Семенович Короткевич. З тим Саша подійшов, такий мені каже, вероятно, це Богданович. І я криху почала сумніватися і вирішила, ну, дочекатися все ж таки Ну, двох. який? Який, Фотоздимків, да? але Ай, да. молодець, да. Но, Да. Лиза, то, что ты Лучше по уху шанс можешь просто. познать Короткевича, Короткевича, это, это конечно, да. уровень. Да, это фанатка. Так, тут ничего не скажут. Браво, браво, браво. Калі ласка, Не, нормально, давай одну. калі ласка, Віктор, перамагла команда, якая здагадалася па вуху пра існаванне Короткевича. Калі Кому ласка, им слуховой аппарат? Не, мне после этого говорили, до психолога треба буде сходити. Заробили целый Дякую, талер. дякую. Дайте їм за Ментусу. Ментусов, ти бачив? ну, калі яны Ми просимо, погодяться, Да, мы просим. Да. асабісты На талер психотерапевта для нет. Марыны Да, дайте ей монету, каб вона сходила до психотерапевта Марина, вже. сярэднявечную смеласць. Терапевта. Як ви просили. Дзякуй, мы пераходзім да апошняга раунда. Раунд 5, фінальний. Шановныя сябры, апошні раунд. Фармат веру-не веру. Я зачытваю кароткую гісторыю, і вы гаворыце, ці верыце вы гэту гісторыю, ці не верыце. Калі вы адказваеце правільна, атрымліваеце бал. Тут няма ніякіх кнопак, кожная каманда адказвае па чарзе. Паехалі.
Пытанне. Ці верыце вы, што ў камандзе матросаў легендарнага пірата Эдварда Тіча, вядомага пад мянушкай «Чорная барада», было два выхадца з Беларусі, браты Твардовічы. Яны патрапілі ў Англію пасля бітвы пад Палтавай, бо ваявалі на баку Карла XII, і пасля паразы вымушаны былі эміграваць у Англію. Там заняліся піратствам і патрапілі ў каманду да «Чорнай барады». Два гэтыя браты былі апошнімі, хто застаўся з чорнай барадой, калі на таго абвесціла паляванне ўлада Вірджыніі і загінулі разам са сваім капітанам. Ці верыце вы, што ў гісторыі Беларусі былі два такія браты-піраты? Давай их послухаем. Думаеце? Добре. Слухай, ну агулам, а вось тут таксама, да, лёс ты беларусаў носіць праз увесь час, фіг поймі куды. Тут, калі ты дакладна не ведаеш этой гісторыі, ты і не можаш ведаць, так яно было ці не так. Ну, ці рэалістычна это глядзіцца? Тут беларусы на праплане межу аблётвалі. Конечно, такое верагодна, але ж каб два браты. То есть пытанне только ў колькасці. Не, я просто, мне падаецца, што калі б ты нам просто сказаў, ці існавалі яны ці не, это одна справа. Але тут, мне падаецца, вельмі... Цэлая гісторыя. Да, была і яна гэта придумана, і Так, столькі типу, падрабязнасцяў. Я вось думаю, сидзеў Віця ў сваёй гэтай шапцы і придумаў вось гэтай падрабязнасці. Да, таму што занадта вось яно... Это ваши супернікі, да? Вы памятаеце? Вы паміж сабой павінны Ты здагадацца. уже вы, разумееш? Ты бачыў, што Марына можа? Так што ты какие акуратней. супернікі? Дык што, кожная каманда, верыце ці не верыце, браты Твардовічы па ўсёй Беларусі, але іх два. Не, у нас не забираюць бал? Забираюць. Не забіраем Не, не балы. забираем, ноль Вы просто, калі угадваеце, то бал, калі не Ну, што ты угадваеце, думаешь? то... Мне... Верым ці не верым? Не, не верыць. Не верыце? Ну, не, вельмі шмат падрабязнасцяў, але можна было памяняць пра каго-нибудь іншага так. Мы вырашылі, што мы, верагодна, не верым. Вы не верыце. Мы таксама не верым. І вы не верыце. Так. І вы малайцы. Гэта правільна. Я прыдумаў гэту гісторыю проста з галавы. Добра у тебе голова, слухай. Да, да. Ідзем далей па маёй фантазіі. А у вас у сям'і ніхто кнігі не піша? Я не здагадалася. Наступная гісторыя. Такая інтэлектуальны был У 1930-х годах у ЗША пачалі арганізоўвацца фашысцкія палітычныя партыі, па прыкладу Італіі і Германіі. Тады гэта было модна. І, магчыма, гэты рух змог бы прабіцца да ўлады ў ЗША, калі б не адзін ураджэнец Беларусі, які арганізаваў баявыя атрады і сістэмна разганяў сходкі фашыстаў у розных гарадах, што прывяло да згасання гэтага руху ў ЗША. Ці верыце вы ў гэту гісторыю? Ну, это падобна. Падобна на беларусаў. Падобна на беларусаў. Я б казала так. Ну, і давай і мы скажем так. скажем так. Якая Разумееш, синхронная якая работа. тактика? Дык што? Мы зараз будем казаць одно и то же, у іх +2, как бы это уже спорт пайшоў чисты. Таму Вы можете шушукацца. Не, мы нашушукалі уже, разумееш? насамрэч просто, ну, можа быць такое. Нічога, абсолютно. Ну, нічога. можа быць такое. Хотя 1930 это быў же ж перадваенны. Ну, это паміж двумя войнамі, так. Ну вот, габрэі маглі выехаць якраз. У нас была вялікая эміграцыя, першая хваля наша, шмат людзей выязджала. Ну, так я вот кажу, что это сейчас, калі маглі быць Кажем там беларус. Мы кажам Вы так. кажаце так. Мы Што кажам вы тоже скажаце? Ну, мы таксама думаем, что І вы так. думаете, что так. Малайцы! Все правильно, конечно. Май Ірландскі, легендарны стваральнік Лас-Вегаса, родам з гародні, суперкруты мафіозі, не вельмі хорошы чалавек, мякка кажучы. Ну і мы тут усе не святыя. Ну не такі, як Май Ірландскі, павер мне. Я думаю, мы нормально. Но пры гэтым яму, як яўрэю, відавочна, фашысты не падабаліся, і ён усе свае рэсурсы кінуў на той, каб іх знічтожыць. Малайцы, Бачыце, я вы пра цудоўныя Ой, дзеці. малайчук. Рухаемся далей. Ці верыце вы, што першым еўрапейцам, які правёў раскопкі на месцы легендарнага Вавілона ў пачатку 19 стагоддзя, быў выхадзец з гарадзеншчыны Максімільян Рыла. Такім чынам ён пазнаёміў Еўропу з першымі артэфактамі з гэтага легендарнага месца, з Вавілона. Думаеце, рашайце вашы версіі, аргументы. Ну, я не ведаю. Ну, мне насамрэч. У вас ёсць манетка, вы можете яе падкінуць, нагадваю, і проста вырашыць. Так ці не? Не. Давай. А мы просто откажем, что не. Не, вы не Это верыце. что было? А вы што адказалі? А вы не Просто Ну, подкинули что, монетку. будем казаць так, каб было цікавей? Так. Да, так. Вы думаеце, што так і вы перамагаеце. Быў такі Максіміліян Малайцы. Рыла. Мястэчка Падарожск.
Дуже на за вас Гарадзеншчыне. Але не то, каб... Я Не, до досягу сяго серця. сэрца. Ёсць нюанс. Увага. Два пытання. Ці верыце вы, што ідэю персанажа жалезны чалавек, ну вы все ж глядзелі, аўтара коміксаў Стэн Лі, это ж у коміксах ён упершыню з'явіўся, вы Ётка ведаеце, натхніў. прапанаваў ягоны памочнік, мастак Генрых Бжастоўскі, родам з Мар'інай Горкі, які падчас вайны быў у партызанскім атрадзе імя Дзяржынскага, пасля вайны так склалася, эміграваў у ЗША і працаваў са Стэнам Лі. По твоей тактике будем працаваць? Пасля іх, скажем. Жалезны чалавек, мастак, коміксы, 60-е гады, ЗША. Слухай, ну, а ты, вот, тебе падабаецца гэта гісторыя? Ну, я буду верить, что Так белорус. Ваша Мы версия? Так. Ваша версия так. Так. И вы думаете, что так. То есть вы верите, что железного человека придумал человек с-под Марьиной горки. Что, в принципе, логично, але відочна неправда абсолютно. Ну, який железний человек, яка Мар'їна Горка? Генрих Бжастоўскі, вядомы мастак, які застаўся ў Я прошу Беларусі прощения, колькі у нас питання? і маляваў балерин. Апошняе мы- застаўся. Зараз будем, да? Збярыцеся, калі ласка. Ці верыце вы, што ў канцы 19 стагоддзя ў Віцебску працаваў майстар і фатограф Зыгмунд Юркоўскі. Яму вельмі не падабалася маруднасць тагачасных фотоапаратаў і неабходнасць доўга трымаць людзей перад камерай, як мы вот сёння. Менавіта ён прыдумаў фатаграфічны затвор, які замяняў палатняную накідку. Ну, памятаеце, раней накідвалі і здымалі вельмі хутка. І такім чынам зрабіў рэвалюцыю ў фотасправе, таму што менавіта ён прыдумаў вот это вот фотозатвор. Як вы думаеце, ці мог у Віцебску беларус такое прыдумаць у канцы 19 стагоддзя? Мы думаем, что так. Ваш адказ? Не. Ну, давай поверим у белорусов. Ну, калі Поверим? ласка. І Давай так, поверим. пытанне, ці верыце вы ў беларусаў, і вы... Так мы же отрымліваецца, что мы не можем параўнацца з імі, калі мы скажем так. Вы про беларусаў думаеце? Не, мы думаем про про... себе. А, ну ладно. Ну, так давай мы скажем не. Давай про себя. Тимок, все, Да? Значит, залечивай. Что мы Залечивайте. тягнем? Не. Марина, ну что ты не вытянула эту историю? Ну як ты не поставил на место этого мужика? Ну, конечно, это правда. А я Конечно, ведала это эту правда. историю просто. Просто Лиза ведала эту историю. Сябры, таким чином Вот так. Віктор Шукілович. Вызываем Віктора, які мусіць подвесці нам вынікі гэтай нашай гісторыі. Я крышачку затрымаўся ў шляхецкім банку, мне выдавалі шмат грошай там. Ну, але вы зарабілі па 3 манеты, дарагія. І вы? Серьезно? Так. 13 заробок принес. І ви таксама. Дякую. Таким чином, 2 у вас в любым выпуске. У вас 11, у вас... У нас 12. Команда з мухамором сёння перамагла. Молодцы. Віншуем. Віншуем вас. Марина лепшая. Это подарунок, обнимашки, так? Нет, подарунок у нас есть, Виктор. Дякую, Принеси, коли Подарунок, ласка. Віктор. Подарунок Виктора. Принеси, коли Добрый ласка, подарунок. гоноровые грамоты. О, нам грамоту. Да, сябры, команда другого месца атрымлівае ад нас такі напамін 3 котикаў. Я ведаю, што некаторыя з вас любяць наших котикаў. З надпісам «Твоя перамога». У будучыню віншую. Дякую, великий, дякую. Это мило. Вы пераможцы просто з адваротнага боку, глядзячы, як Команда паглядзець. пераможцаў атрымлівае падобныя граматы з котикамі пераможцаў Пераможцы у віктарыне Віктарыны Талер і- Талер і Ну, Плуг. гляди, я Браво! написал, вон талер, а вон плужара. Все как бы все правильно. Плуг это аршанский. Гляди, як прохожу. Сябры, Котики намі ганарацца, Саша. дзякуй вялікі, што вы прыйшлі на нашу перадачу. Дзякуй вялікі, што не пабаяліся паўдзельнічаць у гістарычна-негістарычным шоу. Я спадзяюся, вы даведзеліся нешта новае для сябе Про ментусов шмат нового. і прыдбалі крыху талераў. Дзякуй вялікі. Дякую тобі. Великі, було вельми цікаво. Віншаванні. Сябры, у гэту навагоднюю ноч пажадайце што-небудзь нашым тэлегледачам. Рашучишься, як у Марины мне понравилось. І психотерапії, яку мені не хапає. А таксама, каб вы працягвалі верыць у будучыню. І каб ви були такими ж історичними персонажами, як этот чоловік слева. А яшчэ, каб верылі, што нават калі мы не перамагаем, наша перамога у будучыні. Так что перемога вам у наступном году, ну и у всех наступных. І каб ви могли сказати нешта у свой час, і гэта было кайфово. А я хацеў сказаць, каб усе былі дома. С
Новым С Новым годом! Все свято! А вы просто не давали человеку сказать. Не забывай сказать. Это я. Сказал, ну. Ты просто разложил, я боженька, ну.